West Kerbelong, Amri ahavar, Umswai ahavar, lank kanglum penajok, sai ketiki yatum kaniri hangjo. Asonohut, perangki yatum adunak longan pilesi, sai ketutiki yatum kiduk kisualam, perangki tumang muthanpo. Sai ketiki yatum lingkana bongja kicuji panpura, ang yatum kecipiduk cipelak pen sai ketiki, nang cip aporabut men Meghalaya ahavar. Silonganat kidam tawar pen barapani mati unyamaroy adapor pai niran ni pokapay si alom lang ting prusi ini ledak Umswai ahavar cida maka mati rapadang mukuba pantalu industri sindi kunci lang lim ng koklo sok sang kilong ji ning kacete anong bitangang ibu prup ang bong nenen lang kete penajok sok kanohok tebing kang janglu lahay say katiki yatum Lingkan bongja kicilong jia pan pura sorkara pan kirap kecuang padurin ti lepeng kalgiano terus konsel kecari itu mapantami tum rajin pen ke menjang pen kirap kipi pan si cumi pen padung katudi itu langkang lum konta pan bak dulu konta pipo dulu ini tungge puldo, nona sarkar macam ini lo, dan nita se kiti ke ni tungge non soka luson lo, silap lo, tungge dah ni tungge nita si itu ye pange awal ke lo, lalu sarkar pengarap ye sonde lah ya cuma lipat, kosong se mili, hai semar bang kosong itu kosong se mili, tupang ring rumah kosong itu kosai tu mah, sebelah ni, hasu. আমার এই অঞ্চলত বর্তমানলৈকে 1015 বিঘা পানীৰ কবালত গোটেই খেতি বাতিটো খুব ডুবি আছে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক যাতে অলপ চকু দিব